Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa Syiralun Manuk. Jadi mengenai sebuah video yang lu nonton, video si Imran mengenai perkara masalah yang ka dibahas lagi, masalah mualim. Masalah mualim yang kagiwo li Tengku Hasan Muhammad ditiro. Cina tanyong dia bak ti pancuri kameng nyan bak simuran saru pancuri kameng. Bijeh gayo cina tulung tanyong dia. Pajan Tengku Hasan Muhammad ditiro wiyowo. Sim Zakir Manaf. Pajan Tengku Hasan Muhammad ditiro gejuk amanah ke binatangnya. Ciu tulung tanyong dia. Baik dia pegah mama li Imran pathenya. Melainkan Tengku Hasan ditiro. Dipolis Malik Mahmud dan si Zaini Abdullah. Jadi pajanam Tengku Hasan Muhammad ditiro Geyewo Sim Zakir Manaf. Sedangkan Sim Zakir Manaf di Aceh, sedangkan Wali di Eropah tadi. Jadi pu dia balik-balik habali timuran pancuri kameng. Pu dia balik-balik habali binatangnya. Tujuan anak bajingnya memang tujuan anak bajingnya untuk dipekong kanot bunga, untuk dipekong partai pengkhianat Aceh. Yang sebagai tujuan. Jadi pu dia balik-balik fakta lian bajingnya. Tengku Hasan ditiro ke peharum soyang mengon dengan musuh. Gepaharum li Tengku Hasan Muhammad ditiro. Jadi pu ka dipegah li timuran mata tharuk laknat tillah. Ka dipegah ka gejuk amanah ke Sim Zakir Manaf. Pajan gejuk amanah li Tengku Hasan Muhammad ditiro tharuk mata. Hai tharuk mata pancuri kameng. Pat kameng uruyo na kacu. Leweknya hana tom tu le kameng selama ada MOU Aram jadah kotak tega bak ka balik-balik haba bak ka putih bak ka puta-puta pembicaraan ke hai binatang laknat tilah na got hai carong nyan ban ka ketebar fitnah tegok hai ka buktikan lom tapi mantong ka tebar lom personalika hai binatang pali bit-bit ka hanuk bajing Imran Pase ngon ia boh bui kadang na mu jampu puna dikret punggong ma ke hawai le Prabowo wate masa komplit puna di makah Imran Pase. Hai Imran Pase pancuri kameng laknat tilah anak bajing ia boh Yahudi. Nonton video lun. Nyo sengaja lun jawab belum video kah. Karena karabu ke kapegah haba hai mata tharu. Anak bajing. Pegah haba segolam 15 Agustus pegah bendera Aceh. Pegah je pukoma ke. Anak bajing ke lau. Tujuh boh keturunan kah anak bajing Imran Pase. Tujuh buah keturunan kahnya anak bajing. Jadi baik sembarangan untuk kajak pu anak bajing bangsa Aceh lun yang na di Malaysia. Oleh kakun anak bajing tujuh buah keturunan ke bangsa Aceh ka mengaku lam grup ka begah. Menyo lam grup kakun hai binatang. Nyoba lun na videonya kali lun pe ba YouTube. Jadi hana suah untuk kajak balik-balik haba lekah hai binatang tak ngijabruk. Hai anak bajing. Hana suah kajak balik-balik fakta lekah hana suah. Kamu bangsa Aceh metepu tang pali. Itu bangsa Aceh. Sertoh si kurung ploh, si kurung dro yang benci kekah, yang tunak kah. Baik ke pekeh hana. Hana mesti dro pi yang bila kah. Sertoh si kurung ploh, si kurung dro. Yang caci maki kah meran pasai pancuri kameng. Bak ketebar fitnah hati lun pancuri kameng. Keberah lun lah. Lun pancuri kameng, lun pancuri boh mamplam, lun awak dipoh. Lun awak tinggal lampu apa? Lam kawasan Cina, kampung Cina keberah. Kapal lu dalam pulang lah. Lam ripuh kameng. Taboh kecamatan lun pakai meran pakai kan? Taboh hendak kimbruk kah yang? Yang lam ripuh kameng lun. Baik ke dikah kiban pemakaian di agama. Baik sembarangan kah pegah. Gambar lun yang ripuh kameng. Gambar lun yang hai gam tuah. Hana dusta aku pegah apa. Menyo tak kira ngepeng bisa kadang nasaim kadang pemakaian lun. Hana dusta aku kepegah bang. Hana dusta aku. Di kahiban pemakaian abusi. Saboh kecamatan lun pakai. Yang saboh hendak kimbruk kah. Yang saboh kecamatan lun. Ilun muploh ku kecamatan. Ilun muploh ku pakaian. Meretoh juta aku pakaian. Ilun aku pakai. Baik kah pakai kah so kah. Baik kah betabal lun ngokah agama. Label kah. Label lah header. Label bangke. Label pajuh bangke. Label kah. Jadi kaya betabal ngelun. Pukai apa taban ngelon ke kan? Alah, hai muran mata saruk pancuri kameng. Tepo kameng na gadoh haji ke pegah siat.
Jika pegah dia tu po kemeng na gadoh. Tu po kemeng na gadoh helawung tu po bamamplam na lun cup pajal lun dipo. Kapagah lun lam dipo lewat Pakistan lah. Bit pungo ka hai muran mata tharu pancuri kemeng dari ton 2000 di kurumbelah ke debar fitnah sampai ton 2020 mentang ke debar fitnah hai nak bajum. Ia boh bui. Tang kemungkinan ke ma ke Hawaii ke kawan Imran Pateh. Ma ke Hawaii na di rok pukul le te. Maka wate kepegah haba, wate laheka hai nak bajing mata ke menantap. Akai ke menantap, utak ke hana ke pakai utak ke hai nak bajing. Kapegah tu abu si tiga demna, padahal lebih kah lebih lam tiga demna ketimbang lun hai nak bajing. Baik ke pakai di kaki ba, lun wajar saja aku demna yang lun tena apih perti kaum munafik lagi-lagi kah yang. Lagi-lagi kah contoh ke hai nak bajing hai. Kapegah lun urung dipoh, kapegah lun urung ditebar pi urung urung dikeluarkan daripada daerah mudi mesra. Kaki tenyong dia abak dengku ke kajak sama langa dia, kajak abak dengku sama langa dia. Thon 2000 ke tenyong bat dengku dia, na pernah dia anak murid daerah sama langa ke deh ulawung bak lun. Ya sama dia di saat urung si lun meninggal. Ditupu oleh daerah sama langanya nai. Ya si dengku lawungnya meninggal dalam masjid. Ya si dengku lawungnya meninggal dalam masjid. Yang lun hana lun jak lebut kenan bak daerah mudi mesra si bulan. Kepukau sah le urung cik, kepaksa le urung cik kajak but lau manuk balik. Kagitha balik ke deh anak mutua. Menyahang kesambung di kula, kajak di kula. Yang ban ni lun keputuk-tuk le urung cik ku kayak pegah lun dikeluarkan daripada daerah mudi mesra. Cik tenyong dia bak gurai ke menyona 100 juta lun bayar lillahi ta'ala lun pegah. 100 juta menyona tengku yang pegah lun dikeluarkan dari daerah mudi mesra. 100 juta lun bayar. Tapi menyona dibayar kali lipat ke lun. Dibayar ke lun saem menyohana. Baik sembarangan kajak tebar fitnah lekah meran pathe mata tharu. Yang betul fakta yang kag petebit haba karangan dan dusta tuan inohat naik long ke petanggung jawab di mereka. Segolam lon viral, segolam lon tena ulama Abu Mudi awal lon salum sapa lon yu petanggung jawab. Nibak media mudiatulfata.com. Kon 3 2 go, mupluh go lon bi salum sapa hana lon temena pi mesikre. Dikarenakan kamu pluh go lon bi salum sapa, sabe Facebook lon hana pernah gebalah, bahkan Facebook lon sabe di blok, sabe di hack. Maka hai lon tinate nyangkuh masanya lon pegot video live lon temena king ke Abu Mudi mesra. Kayu petanggung jawab tiat muran pathe bek kapegah mama ke kapegah lon urung dikeluarkan daripada daerah mudi mesra. Ilong urung si kulam masjid meninggal binatang. Hana saban meninggal lagi ayahkah payah tetah bubung. Ya lon itri le urung lawung hai binatang. Itu pu ya lon urung si lon meninggal dalam masjid. Dan itu sawa urung si lon menya urung lawungnya, itu sawa urung si lon memandum. Itri urung si lon, ditri kedua urung si lon, ditri masih lon, ditri nek lon. Di bekah sembarangan kak pegah ke keluarga lon ini itu kak lon kak pegah kah Cina kafe ya. Hai muran pathe mata tharu kah dia ceh dengan tepi kah hana sertifikat. Bang ipar lon yang Cina yang kah pegah nyan hanak bajing na sertifikat. Gejak but ke deh muslimum. Umur 7 tahun geplung dari mak ke tamong Islam. Jadi baik sembarangan lekah hanak bajing mata tharu laknat tilah anak bajing ia boh bui kayak pegah ke bang lon kafe. Baik ke petanggung jawabnya. Baik sembarangan ke hotel ke pegah apa ke hanak bajing muka karurun laju. Ke pegah lon pancuri tu pau deng na gadau. Udah ngapa aku? Ya, udah ngapa aku? Tupo kameng na gadoh. Kameng ngapa aku lampu? Tupo memplam na lon pot? Bawa memplam? Enggak. Pai lampu hujung bineh jalan lampu lon. Lampu hujung lon bineh jalan bawa memplam mesti seur. Mesti seur lon urang kedua urang si lon diizinkan ke bawa memplam nyan kan di kula bah beripot. Di baik tembarangan bote ke pegah ba mata saru kah ban ke berosa kaya. Ban ke berosa ke turipeng hana kaya api menyokah kaya ke pakai motor nyo Honda King bro nyan taboh hana mengeto lom nyan Honda King bro nyan taboh kecamatan lon negara Yuma hana lebih 8 juta api nya hana aku pegah ke lain hana aku pegah pemakaian lon aya pegah lon ke agam hai alah hai muran pathe pancuri kameng nyan kameng kau kerja jak bayu gede hai binatang hai baik kaya pegah lon pancuri kameng baik ke pegah lon urung dikeluarkan daripada daerah mudi mesra.
Katanya mbak gure ketia 100 juta menyona tengku yang pegah loan dikeluarkan dan menyona kesalahan loan lam dayah mudi mesranya 100 juta lillahi ta'ala demi Allah demi Rasulullah. Demi Allah demi Rasulullah loan pegahnya loan bayar 100 juta menyona tengku yang pegah loan dikeluarkan dari dayah mudi mesra. You buktikan lihat dan you buktikan lihat pu kesalahan loan. Ya kesalahan loan na kesalahan loan. Wate loan pelung masa referendumnya. Nyan na gumumkan bak dayah mudi mesra kepada seluruh santri dan wati yang na di dayah mudi mesra singoh bekna yang ikut pawai loan hana aku temi ajak dengar tilahap mudi mesra nya. Hana aku temi ajak dengar ilon ku dengar penutuh indetu ku. Loan ku dengar penutuh indetu ku pelung dari dayahnya. 2 euro si euro 2 malam bek salah bat Tuhan. Lon plung dari dayahnya lon ikut referendum masanya. Menjelang padu muro lon wo dari Banda Aceh lon gepoh. Yang di saat lon gepoh gecenut 2 go sepo. Yang gecenut bak gateh 2 go sepo. Mentang ci lon jabut isinan. Yang mentang lon jabut isinan na padu bulan tu alinyan baru hana lon le jabut. Yang lon wo hana lon pegah hana lon laki idin hana lon tepu-tepu langsung lon berangkat lon wo han ditunati karena dayahnya dayah kufar. Yang karena dayahnya dayah kufar maka han ditunate lun di dayahnya sangat wate lun kalau lun perhatikan ke hati-hati tengku tengkunya hanya menyanjungi hati-hati anak pejabat hati-hati anak orang kaya yang hati-hati anak orang kaya menyanjungi jadi simuran pasela nantilah dia pegah gelun yang kongkon ai muran pasela nantilah ma kungon ya helong gintat usamalanga bak dayah mudi mesranya na gedepu guyu jak menuntut ilmu kon guyu jak pegot buat salah yang nak baju kon guyu jak pegot buat salah di saat lon ko dari hana lon githale bak dayah mudi mesranya yang ke masanya urung si lon gepuka usaha yang nak baju gepuka usaha le urung si lon gepuka kedai kopi le urung si lon gebuh barang kedai segala macam 10 huro urung si lon baru gepuka usaha ke lon meninggal urung si lon. Yang kalau kepaksa lon le urung si kajak but ada mesang lon kira lon matang jabut hana ke buka usaha le urung si ku hai binatang pali hai muran pasai pancuri kameng anu bajung kan nonton videonya baik ke pegah pukul ma ke busiknya keturunan busi musawa keturunan kah sawa anu bajung ia boh gayo nyan keturunan kah man kaya apa sangon keturunan kaya ike keturunan musawa bijeh pahlawan bijeh ulama lon keturunan ku kon lagi keturunan kah anu bajung bijeh dukun dari ma ke yah sampai indetu ke bijeh dukun anu bajing 7 boh ketunan lahir kah nyan anu kah yang 2 boh ya agamnya pi anu bajing si dak Imran Pateh jadi baik sembarangan untuk kajak tebar fitnah tuan inohat jangankan kah gurekah hai long gebi bukti kelumpu kesalahan lun lam dayahnya pu kesalahan lun yang kah pegah luncu kameng luncu manok luncu je tu po na gadoh kalau lun pegah kan dan menyona gadoh saboh kameng di peluh boh lun ngentau. Baik teman kah begah ulekah Imran Pateh hanayu mulekah yang ulekahnya 15 juta tagayu. Baik ka beke lekah gerun. Yang lon pegah berusaha padu mulekah 1 juta leher tu kan 1 juta 200 ulekah. Tapi nyawang bangsa Aceh dipoh. Wate dipoh masa konflik masa dom 15 juta dibayar. 15 juta wate demi kan dibayar ham liham. Nyawang 15 juta. Yang saboh nyawang 15 juta. Mam menyuruh Aceh ke leu cok peng ham pu ya tuntut lom ham. Pu ya tuntut lom ham peng ke leu cok. Peng ke leu cok hana suah le ya tuntut ham. Hana salah gop. Ino tuntut kemerdekaannya. Kemerdekaan da tuntut kon ham. Menyerta tuntut ham be cok peng bak kafe berhalanya. Ino peng kata cok ke pu dia tuntut ham. Bangai ke kahai Imran Pateh. Jadi lon pu sampo di gotu Imran Pateh katulong bi tiat. Katulong bi bukti tiat yang pajan Tengku Hasan Muhammad ditiro guju amanah dan giyo wajih kedih wace giyo jak bimbing Aceh sikit long pegah lihat Imran Pateh baik ke pegah mama ke Tengku Hasan ditiro di Eropah itu ide sedangkan Sim Zakir Manafnya di Aceh jadi pajan ang giyo wo Sim Zakir Manaf li Tengku Hasan ditiro pajan am katipe le wakah anu bajing yang panglima wakah yang katipe dengkuasan di tiro menansit si Malik Mahmud laknatillah anu bajing kafe palihnya pi anu toke bersobro nanti Malik Mahmudnya ya awak blo bersobro anu bajingnya ci awak blo barang cu bak pelabuhan toh barang cu di blo dia cemecu olehnya di blo lagi lon depu bedum pu dia ceramah le simaran mata seruk pancuri kamengan anu bajing yang tahun 2017 ci tenyong dia pun na dipoh dia lu papun ji awak desa lu dua timuran athe
Dipoh le awak lu pepun. Yang tahun 2017 masalah cua ke dua boh. Karena diserah ke put boh. Yang diserah ke put boh le awak KPA masa yang tahun 2017 uroma megang. Jadi yang nak dipetruh lumo sangat ke lumo dua boh sangat. Yang dua boh lumo yang nak dipetruh berarti. Yang dua boh tu dicok le anak bajing yang ngon siraman pom. Yang ngon siraman pom, siraman pom yang kajut ke penang ke ketua bendahara be salah patuhan. Ya, yang kenyang kita nyong dia ba timuran na thep paleh yang ba anu bajing yang nai poh tahun 2017 uroma megang. Kita nyong dia. Be di pamai hotel pegah ba be dia pegah lon urung di poh le Pakistan ni sino. Anu bajing lo ternyata kah yang tuduh lon pancuri kameng pancuri je pajikah yang asli pancuri ke anu bajing. Anu de kelo ban borosa kulih damenyan katui peng anu bajing dasarkah cid awak dream dasarkah cid awak cemecah mahemuran pashe pancuri tujuh peuh aku tepat kampung kah ni sama ha be ka saban ngon lawung ide ha ino menal metumpuk lawung hai rumah menal metumpuk lawung ni rumah be ka saban ngon ni sam kah ike banceh ku banji ku plung ina menyoi lawung nyan jalan ka dia sepal. Ya, nyai lawung bak lun jalan ka dia sepal rata kampung dia sepal lawung bak lun ni di. Nyau seguh lom lun jak merantau. Mampu dia pegah le zimran pasai rumah abusi ubeno jero. Ki bancera ubeno lorong ki banda tamong. Cuma hanjit tamong lam lorong rumah abusi moto. Yan moto menyo Honda jit tamong mudual heboh pejit tamong moto saja yang hanjit tamong. Ada jit tamong moto jit tamong hanjit etret. Ya, nyamunan ukuran lun pegah. Hanjit balik le, payah ya trade, payah dibakap. Lagi nyan lah. Jadi pu dipegah pukul mai le simran pasai pancuri kemengan. Ha? Ban ke berosa ke hagam kaya hai. Baik ke pegah urung cik ke urung pajoh urung cik ke urung kaya boy nah jemun. Urung kaya boy nah urung cik kaya. Buna ke depu le kah meran pasai make urung pakai paun jemun. Nah ke depu meran pasai. Ha? Ya ke ituri. Apa cut ke abusi ke nek ke mandum ituri le urung lewung. Jadi baik kau teban ngon keluarga kah anu bajing hai. Kah ban ke berusaha kaya urung si ke dalam merdeka Indonesia nyan ka kaya agu. Nang depu meran pasai. Ha? Make igomu ke pake meran pasai. Make igomu ke pake. Nyan ngon yu mulai kah matang mahai igomu make pake. Baik kau pake kah ki ban meran pasai. Ituri le urung lewung salbiah paun. Ituri Bandung urung lewung ituri mampu ka pegah pukul mak kah meran pasai. Anu bajing ke lo. Tujuh buah keturunan kah yang anak bajing meran pasai pancuri kemeng gak pegah ke pancuri. Yang lon pegah kayu tanggung yu tiap ba dengku yang berdebit lon lam daerah mudi mesranya. Hah? Katanya orang dia ba dengku pu kesalahan lon lam daerah mudi mesranya. Baik sembarangan untuk gejak tebar fitnah kedustaan bak media mudia tul fakta tuan inohat naik lom ke tanggung yu. Yang tuan inohat mentong ka 2 tahun 2020 hai lam ke petanggung jawab mampu ka pegah pukul ma ke himran pasai yang Instagram loan yang Instagram loan yang liabu mudi mesra ka di blok yang ka di blok Instagram loan menyobor kondus dekalan padung drona follower padung drona following tak tepu bendum yang pakau loan tepu hanam ceh loan pegah yang pakau loan tepu karena di saat loan kalon Instagram abu mudi hanale gadoh. Tapi di saat na urang hei kat nyan, deh lon kalon balik. Ya, deh lon kalon balik. Di saat na urang hei kat nyan yang ba Instagram lot, deh lon kalon balik. Nyamban manusia munafik ka. Tapi nyata ditebar fitnah hati habusiknya hai lam ditanggung jawab bahkan perte kaum jahiliah lon yang tebar fitnah hati ulama. Pajangan lon tebar fitnah hati ulama, yang toh sipul lon tebar fitnah hati ulama. Cidlong begah dia. Hai muran pasai pancuri kemeng. Baik tegar hat kabila ulama su. Menyot tegar hat kabila ulama su. Ha? Hana tamong surga kah binatang ason raka ke hai Yahudi. Kah yang antek yang dalim hai binatang pali. Kah kedupu yang panglima ke kaya pesyahadat ke dia balik. Anak bajing hai. Yang kah susah. Kapakat babak gure ke. Yang babak gure ke babak ulama. Kapakat dia. Yang kayu jam pesyahadat biar yang panglima kah baik ke pegah pukul ma ke baik kaya pegah ke panglima nyan urung terima amanah urung gutuskan le Tengku Hasan Muhammad di tiro pajan gutuskan anak bajim ha alah na tsunami ke menumpuk deme mi sempat hana tsunami ke hai binatang hana deme cehnya
Yang dan yang puo Tengku Hasan Muhammad ditiro nyan ditipe oleh si Malik Mahmud ngon si Zaini Abdullah yang dipegah Aceh ka merdeka. Yang di saat gua Tengku Hasan Muhammad ditiro, ternyata yang merdeka nak ke awak kelompok, ternyata yang berkibar nak ke bendera partai kon bendera bulan bintang. Sedangkan Tengku Hasan ditiro nak ke pegah yang poh bangsa Aceh nak ke bangsa sendiri. Yang kianat perjuangan Aceh nak ke bangsa dro-gedro. Yang kaduh dalipu yang kepegah li Tengku Hasan Muhammad ditiro wate masana almarhum ro. Manti meran pathelak na tilah dia angke dia anggar-anggar dro jigam. Pugam gam pancuri kameng gam pancuri lumo. Pugam gam pukul lumo. Gam pim tapi kapegah hati lon konggam ya lon konggam tapi lon awak bi buka hai meran pathe pancuri kameng. Thon